Tintfo setishintshile kuvalele khulu ukuthi sekumelula kuleti nsuku tanamuhla kwendlula nsuku tasendulo. Sine besathi kusi indvodza nangabe iboshelwe edlwengula besathi kusi isuke yahamba yaya esigangeni yafika yagicita umuntu wesimame yamdlwengula. Kodwa kule nsuku tanamuhla nje sesiya sithi nasifunze emaphephandzaba sifunze nje nekusemadvodza asaboshiwe ukuthi angadlwengula abafati bawo. Ngikubuta nje ngiswelelo ngangiphendvula kutsi kodwa indvodza le yalobola yashada yathi umfati wayo uyomthandza kuhle noma kubi imveli nasebini beyingamdlwengula kanjani umdlwengula kanjani umuntu lowazi uyamthandza. Sekuyamangalisa-ke bodzadzewethu akuthi angaswakala avumisa acondze embabane afike nje bese uvukele epolice station athi udlwenguliwe. Ngikubuta singabe enhloko uyaphila yini kahle kuthi bowungasuka umoshe imali yakho ugibelele siba udlwengula. Bojanani bantu bemithetho niboke nitibukile etinye izinto kusilentika kanjani. Ucabane nemuntu endlini macetha aphumele ngaphandle efika athi gicite phasi noma athi jike emahlahleni efike lapho ipolice station asabovu bese yamangala lapho nayo ijike emaphoyisa ethe ukubopha sesiyonakala sithonti sakho ababuthi ngesikwentekeni abasalitholi nakahle iqiniso. Kodwa sicabangeleni bantu bemithetho nisicabangile nani botsathe kahle kahle niyaphi asilomunye bhuti yathi kungcono mbongi ukuthi ngingavalelwa ngaphansi emathumbu emhlaba ngoba ngilabe ngingaboni lutho ngeva lutho futhi nenzondo kuyabe seyiphelile kunesibe ngingavalelwe ekhasi etilongweni ngibone ngekuhamba kwemalanga neminyaka nje ngikhula kodwa impilo solo limile. Kulukhunisaje yathi-ke sesibonga namfasa eSwatini enkundleni takhe ekuxhumana ngoba soyasihlukanisele nje indlu bekhasini asisho kusemadvodza amsulwa. Yebo kukhona budedengu bemadvodza lokungaphili kahle nasenhloko nje umuntu afike afakele isingane sakhe imali macethe emva kwaloko amlaya agijima epolice station athi udle kuta kusinakuphenya mahlala ekhikhini wakhe kukhanze kusivele uyihambisile umlayeto lokuthi imali ihambile. Kodwa madvodza nisibulalelane sithontisa labo bantu no aphinzele omunye ajumise umuntu wakhe wesimame macethe athi angahamba asale afihle tinto athi ube webile abe angebi ngalutho amsulwa. Kanti senikhohliweni ukuthi bathi wathinza abafati uthinza imbokotho. Manibulala abantu besimame sister kwanza kanjani ngoba labantu ngibona basithwalako inyanga letiyimfica sesibelethweni singakhulumi namuntu basikhulumele singakhona ikukhulumela. Mina ngisathi sesesiyakwenta njani awusiside yemfasa uqhubeke nehlubu ekhasini sine sesethembe wena ngoba siyabona lokho ukuthi sikukhona la usilamulela khona ngoba into kulamalanga sethishintshile sekulula nje kubushwa kulezi insuku. Sesibonga wona-ke nemaphoyisa ngoba ake ashuca ngemshuco we-gender based violence athi madodza kukhulumeni ehlukubetika kwenu sekuphelile emaphoyiseni ukuthi utawusinawufike ukuthi uhlushwe ngumfati bese bafike bahlika wathi lelo phoyisa liboshwa tandla netinyawo phindze ngentika liphelelwe nangumsebenzi. Tinto tisetabalula kuleti nsuku tanamuhla kude nami labe ngingakusho lokutheni ngoba nami bengithake ngisike nje kulelijikako bese ngiyajika. Kodwa ngiyacela ukuthi ningakhohlwa thina ningibona nibothi khwanade ngoba ngidala kashi bamkhwanazi etsakasini kanzi nalo ukheli ngendasi lithi travelers the poet shamase imbongi eMswati hlezi siphila njalo.